أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمن قدر بلن از دخوازم إيرو جوارا بعثا مؤمنا بكم كسي مؤمن خود تعالى دو قرآن دا چوا مؤمن كري سيبش دما ام بعثا مؤمنا دكت دوام لقرآن ميزاكا خود تعالى مؤمن چوا دو قرآن دا مسلمان چوا دو قرآن دا تعريف كري دوی اموسا لمسلمان ميزابك مؤمنا لغورا قرآن تعريف بك او قرآن بيروس خود تعالى تمام كتاب خواه اول جي پیغمبر خواه را هشاندي پاشي لدو پیغمبر کسی کو باوری به پیغمبر آنی هاتی اف قرآن هاننا خود تعالى جوان را کری چه؟ جوان را کری به ارسیت جوان را کری میراث که مسلمان میراث خوری قرآننا خود تعالى دو سوره فاطر آیتا 31-32 دادا بحثا و مجارده که هر وسا سوره یونس آیتا 32 دادا جیل سر و مسئله امدقار بسکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. خد تعالى دبي والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. دبي يا محمد أبيكم مشترى وحي كريج كتابه أو حقه راست درست هر وسا تصدیقا کتابین پیشا خودکه لورا خود تعالی اردو عصبان بحق چکری هر تشتی که خوده چکری خلقان دی آفران دی بی جنگه و عرض و آسمان خوارن و خوارن تدا کسی که نکار تصویره که دنجی را بگره تف راست درست حق جبوی خود تعالی دویجه ما اف كتابا هاني جبي كتابا كو مشترى شاندي اوا حق اوا تصديقا راستير جبو كتابين پیشا خو كتاب تورات و انجيل و زبور و هربسا صحبه درنا ان الله بيغمان خدای تعالی بعباده لخبير بصير. خدای تعالی جعفد خو خبردار ابي آگاهدار و هر وسا بينر دبينه. خد تعالى محمد عليه الصلاة والسلام دبي أبا مداية حق هر وسا دسورة زخرف دا دبي فاستمسك بالذي أوحي إليك دبي تشتاكو مشترى وحي قريبي بقرة إنك على صراط مستقيم لورا ترسل ريا راس درسته يعني تشتاكو جي پیغمبر داكتي جي تمام پیغمبر بري راجيه راست و درست پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوی کتاب حکم کری پاشه ایجا خود تعالی بحثا مدکه بحثا منادکه کسی کو اسلامی باوری باسلامانی هاتی مؤمنن خود تعالی ایجا بحثا وان دکه پاشه پیغمبر دبیجه ثم بشتیتا اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پاشی ما افکت کتاب ما کر میراث جبوان عبد میکو محل بجارتی ها دما خود تعالی جمؤمنن هنگ عبد خو مؤمن هل بجارتی اف قرآن کری میراث جبونا وان کودویت پی قرآن هره چوا خود تعالی پیغمبر هل بجارتی کری پیغمبر بسا خود تعالی مؤمن جی هل بجارتی اف قرآن جوارا کری مؤمن کری میراث کو میراثا وی میراثا وی دوی هون لگورا وی قرآن بخوینن فهم بکن حیدا خود تدبیر بکن ایجا خود تعالی او مؤمنی کو عبدی کو دوی ما قرآن جوارا کری میراث دکه سه بش دکه سه فرقه فمنهم ظالم لنفسه جوی عبد ميكو ما قرآن جوان كريم ميراث هنا كيوان ظلم لنفس خادك شما ظلم لنفس خادك چاوا خود جوان خاصي وسا ايمان بينانن وسا بي عمل ناكن وسا ناخوين وسا حدا خود تدبير ناكن
dev ji Qur'anê berdane û li du guneh û em bivê zulm û zordarî û hemî pîs û pilît û tiştê qirêj û em bê gemar terin. Ew însanana di gel ku divê em Müslümanin lê zulmê nefsa xwe dike, çawa Xwedê xwestî li gora vê îman nayînînin û her wisa emel bi vîya nakin. Ewan kesana zalimê nefsa xwe li nefsa xwe zulm dike. Digat li temamê tefsîra Razî, Fexreddîn Razî a Teberî tefsîr di mêze dike vîya xweşik şîrove dikin. Qismê yekem ew qismê ku Xwedê Qur'an jê ra kirî mîras zulmê nefsa xwe dike. Qur'anê li gora ku hatî xwestin naxwîne, tetbîq nake, heyda xwe em bivêjin, hayata xwe jiyana xwe li gora Qur'anê em bivê rêk û pêk û tikûz nakin. Em ê ji devrayê Qur'anê zulm û zordarî û pîsî û gemarî û gunekarî hemû pîsiya dikin. Ewana zulm nefsa xwe kir beşa yekem. Ve minhum muqtesidun, hin ji wan heye, qismekî ji wan heye navencî ye. Tirkî ve orta yolu navencî ye. Ewan kesana em bivêjin tam hedefa xwe pêk neyne xwe negîne armanca xwe jî dixwaze em bivêjin li dor İslamê here, li du Qur'anê here, li du dînê İslamê here, em bê hedefa ku Xwedê jê xwastî tam wê hedefê wê armancê bi cî nayne lê mihawele jî dikin ku di riya İslamê de herin. Eva jî asisiya ye. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Henekî qismê sisiya jwana evê ku di xêrê da bi izna Xwedê di xêr û bêr û qencî û başê da bi hev ra dikevin musabiqê em bê hevberî an jî tirkî divê yarışma. Qismê sisiya jî ew e. Ew însanê ku bi izna Xwedê Teala di temamê rêyên xêrê da, di temamê tiştê qenc û baş da, di tertbîqa Qur'anê da, xwendina wê da, femkirina Qur'anê, heyeta xwe li gora Qur'anê tenzîm û tikûz û em bivê birêk û pêk bike. Qur'anê têkî programa jiyana xwe li ber li bendê tu em bivê li bendê tu emr û fermanekî siyasetmedara, hikûmeta, dewleta, li benda pera, mal û milk û şan û şoretê nene, tenê ji bo xatirî izna Xwedê Teala, ji bo xatirî riza Xwedê Teala, o Xwedê Teala çawa di Qur'an de bas kirî wisa dixwaze di temamê karê qenc û baş de têkeve hemberiyê li dijî zulmê disekine, li dijî zulmê disekine, li dijî zordariyê disekine, li dijî fasixiyê disekine, li dijî gunekariyê disekine, em bê mesliheta xwe nade pêş, şan û şoretê xwe nade pêş. Xwedê Teala behsa van kesa dikin. Ji ber wê carna gava em lê nirin însan derdikeve hinek xojê û mele divê ji ehlê Qur'anê diketin, ji wanan divê Qur'anîyûn. Divê Qur'anîyûn derketin divê vana kafir e. Bala xwe bidê Xwedê Teala mümina dike sê beş. Ew beşa yek ku zulmê nefsa xwe dike, ew beşa wan terka Qur'anê kirine. Ana Müslüman ji sedî em bivê heştê pênc ew kesanane. Heştê pênc ew kesanane. û digel ku xwe Müslüman hesab dike lê ji Qur'an ji rojava xwe derxistine ji xeynê Qur'anê çi desta were dikin. Bala xwe bidê Xwedê Teala di sûrê Yunus da bala xwe bidê Xwedê Teala di sûreyê Yunus da belê kîjan ayet bu sûrê Yunus şom evekî kir ha vay belê Xwedê Teala di sûrê Yunus ayeta 32 da belê Xwedê Teala di sûrê Yunus ayeta 32 da dibêje فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. Eva Rabbi weyku Xwedê Teala Rabbi weyku haqqe فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةِ. Ma ji xeynê heqê pişî ji xêyî delatê tişî din heye.
رب و حق او دو سوره فاتر دا جگو قرآن باجوار حقا داخستنه دوی پشتی حقی جی دلالت شاشو غلطیت تشکی باشقه هیه فأنا تصرفون ما هون چه وقتی بزورن دوی دره دا انبالا خوددنه خود تعالی جمعه دوی جی که هون اهل قرآن بن قرآن گوه تگر ناوین دا دین خواه تخوده پیغمبر صحابه حدیث تاریخ اولیاء شیخ انبی طاغوت شیطان انبی کفر و دلالت و فسق و فجور و منافق و نفاق گوه القرآن گوره قرآن تناس که تو شاغه اهل قرآن آیتا کو جمره بعض دکه آیتا انبی سوره فاطر آیتا داویه کو جمره بعض دکه گو دوی من او کسی کو وان کسی کو د قرآن دا د خیر و بیده دا دکیون چه؟ دکیون همبری و شاقی تو جوان تی حساب کرنه لیمه خوابن ایرو هنگ مله و عالم و شیخ در دکیون ایرشی و گروبا سیاق و خود تعالی دوی و منهم سابق بالخیرات بإذن الله ام بویجن بإذن خود تعالی دخوازه د خیر و بیده دا ام بوی تکه مسابقه اوان کسانا میراث خوری قرآننا قد قرآن جوارا کری میراث او کسانا لپی قرآن تره ذلك هو الفضل الكبير او فضل خیر قنجیا هری مزنکو مرب لپی قرآن هر قرآن بگر ناوند دخواه حدیث پیغمبر صحابیه حربا جنگا ظالم و زوردارا شاه و پاشا ایرو ظلمه ده که لگورا قرآن ناز بکن ایرو مرک دوی از مسلمانم لجم ظالمات جی خواه گرتی لجم طاغوت جی خواه گرتی لجم اهل کفر جی خواه گرتی مرک تمام حکم و احکام قرآن حیادا خواه در خستی چوا دوی جد دوی فمنهم ظالم لنفسه هنه که هنه ظلم لنفسه خواه کرنه اف قرآن تفش حیاتا خواه در خستی و خواتلت و بعد پشت قرآن تف دلالت سوره انبی یونس آنه سوره یونس آنه مباس کرد دیگل ویجی خواه مسلمان حساب دکن میری سقالوی هی جبیوی هی نظام چی هی و لگل بان ظالم و زوردار آجی تف دیگری خواه مسلمان حساب دک سوره زخرف آیتا 36 بخوینه او کسی کو روی خواه ذکر خود تعالی کتاب خود تعالی د زبرین خود تعالی دوی ام شیطان مسلط سروان دکه او شیطان وانجره در دخن او هنا خورسار یا راست فين ایرو جسدی نودو از حنو ام 85 نود مسلمان روی خواجوی قرآن گوهران دی لتو ولاده که مسلمان از حکم قرآن تونی تمام دولت و سیستم مسلمان لدجی بیا حکم دکه و عالم و کسی که عالم و علما و حجی و خوجه و صوفی و شیش حساب دکه او جی پیره و وان طاغوتای وان ظالمای جبری او دوی راجی ایرش کسی اهل قرآن دکن اهل قرآن خود تعالی بحث وان دو سوره خود تعالی بحث وان دو سوره و دا بحث که دو سوره ام بویژن فاطر آیت 31 32 دا بحث که جبری يعني غاية مجوابه که هون قرآن بخوینن لحيدا خود تطبیق بکن هر تشتیر قرآن قرآن ناز بکن نبی ام قرآن فهم ناکن او ملك دوی هم قرآن فهم ناک او خوجی دوی هم قرآن فهم ناک او رواز ظلمت که خود تعالی دو سوره قمر دا دوی ما ذکر حسان کری فهل من مدکر کسی کو جویا درس و شیطا بگره تو نیه ها دوی داری دا دیمه که گوتنا خودی راسته قرآن حسان راحت هم بالا خواب بدری سر بسکه هنی بخوینه فهم بکه او ملا شیخ و عالمی که دوی قرآن زحمت ده دیمه رو نکاره بخوینه ویجه فهم نکه او وجریا دین دردخه وجریا اسلام دردخه دخوازه وش قرآن دور بخه بخرافه خواه ببدعه خواه جکیسی خواه ام بوی وج سریا راست در بخینه جبوک و دینی و استثمار بکه و بشرک و کفره ام بوی جن راضی بکه جبوک و سلطنت خواه ام بوی لسر کدو امگا و بدومینه